Uno ye musanza wa Karondo wasanga mu musanza wa Mufumbwe musanza wa yukani kwa bengi na mambo akujimina ko bishu abyo bija abantu benda Northwestern Province. Uno wajinga musanza mwajinga nsono ya kirera apaka bijine mema apita kimye kyonse nangwa kwa ikaratu kyashi kya byepi. Kuno ke kumpunja kujimushiji wa fuka burongo kya kubamba nangwana mesatu mwakonsha kumonamba awe mushiji wa wama kujimamuka jo. Pano pajoba jarero rupimpu rwarubesha nangwamba climate change mwane rwamwesha bukajibwaro munkambi ya Mufumbwe pakumisha mikora apaka biji nemisanza mobajimaka jo mwino nkambi. Amwa monse mwajinga mema moba burangane kujimanena mambo akuvura kwa mema monse mwa matu chau kumina kumone miforo yonse yoba poya mukubamba bafumyanga mu mema akutekeja bishu nebijimwatu bikwabo nanchi kukira pa 40 hectares ya bishu kuno mwane byaonaika kabiji byachira tunge na mambo arukaji nekukepirwa kwa mema angitera imirara iji mu mirara mwajinga bishu ubatuno be mukiserebwa kabijingi tarai tu bishutumo byotu atora kabijinga tarai bishu bikwabo byo byaonaika nensoro yonse yotu akitikira kubamba yakosa kufwange kwa ikara kyashi mwane ya uma kya kubamba mwakonsha kusokamo mwapyane mbeu banji mibakitwara kuno baeseka nangovu yabo yonse kurwira tu bishutu cheche to babena kutekejana bipompa pano bino kechi kyapera ne mambo nema kutapura mema na bipompa monse mwane mwauma pano binonge kyakubamba bawo bamba besekene kuingicha minkinyi nowe ma water pump oba ingishanga kutekejako mwane tumema tucheche tuyebuka bafika tube tukwentemo na mambo akubamba mema muno musanza mwane aya pene parepa kino kyarete rukajirwa bishu munkambi ya Mufumbwe kabiji bantu batwadikira no kujabyo nkabye bishu byauma mambo kafwako mpunja ikwabo ko bakonsha kutana tumanyi twapera mutengo tumanyi twabishu amuno mwapona nkashane ape no byonka byo mwamona bishu binakonsha kumwekanyika byavura byaonaika na mambo a challenge yonko mwamona ya mema tufwao but kijikyaru sana msatana kwamba byonka bishu binakumwekanyika bibye people are getting mambo kwa kutana bishu kafwako atwewe tukonsha kupana bishu the Northwestern Province so kuye kuno na mambo ya mema challenge ya mema twatana kwa mambo bantu bene kuja bintu byabura byaringa kubura kuja abantu ne mambo previously abye byonse byajinga tu byakutaya ni shibya bijikara expired but this time kwa mtu bifumyemo bantu basa kujanga ka nani kale fuel consumption nayo tunakupa kwamba tuchime bibye tumwekanyike bibye fuel consumption yamwekanyika nayo ijisana peuru na mambo yako kwa mambo mushiji wauma memaji ota table ya sana panshi then poko kwa mambo mutekeje pomwekanyike mbapa azoba na ngapo kwa muwe transplant bintu tujimbe kana mwabika mema avura sana so msawatana kwa mapede tunakuingisha nkampe 10 liters na mambo yako kwa mema akepa so 10 liters a day yo twaingisha ku fuel so challenge yabaya one kuma workers kwa mtufumie mali akupa ma workers meaning ayo nko muna kumwana ke kufumia mali apa pocket kwamba wibareke na ma workers ba yetu kunzo bakekare kawa kuingiranga nabo moba onse yako nyuma kecha konshekane akuno kintu kikatambe kya konsha okebe wako kampeke na mambo akupoya mishima ya msangonobe mabo nangwa kuitupoira ko damu mambo ngetu baikara na damu meaning mema akavura na ngetu baikara na mabozi then nishimema akavura then ne ukinja system yantekejeruke kwingishanga ma drip irrigation akino yakonsha kuitu kwasha pano mkwiki wa burero jino na mambo yako kwa mamba tukinyema rubiro tukikaraba ketu akonshane kana ngepaya abantu baringa kuitu kwashako then we can do better mkintu ketu bena konshao kana mina ko rubajirwa bamingiro najinga nabavura bakino kimwe tubanga basatu ombera kwingira na majinga nabanga bose bumajinga 19 so this time pashara basatu pakumona twanika de mema byaji na nyingi jiro namba ine sibetu tubakepisha ko then mwaida kijiji otherwise obena kujira mambo bonse bavura bapurukira kuno ngechaka mwashire jabukesha mamona bajinga kuno bakoshire kuvura abantu bashina poto musatu ajinga samwe yakokwa mafura kama nambo nanchiki kina kuno kuntu challenge yabaya kai muji bantu babena kujira so nanchi bantu bamanama babena kyo kwamba twisinja batana bukwasho kuno
kana keterane kwa na mazu wavura basakara ma problems ambao kambamba business nangoti ba no ba supply kwini kusource kuno kwame kana kwa waya kabungwe kakwasha abanjime bakitwara ka Young Emerging Farmers Initiative yefi kapempurano majimi ku Karondo na kwimwe na rukatejo ruji kuno apaka bijine kumona mashinda mwakukwashisha abano banjimi bamefyu ntabo nejibumba jabo mwane bapitanga na bujimi bonse kabijibino byo byambo byabo ine bishu bya kuno bya mwaka amba bya uma bajina challenge angwa katajolo wa mema ko waji pano anakuvanove anakuma so it calls for change in strategy. Mema jinga too much available now. I think mambo ya climate change, so there's a realization in climate change is very real, so it calls for concerted effort but we preserve our environment so that mema should be available, because without water you can't do agriculture. And then we now need to look at what interventions we can develop so that production. The problem with agriculture is that it brings out other problems. So already if tuamo namba bishubi ya shupa, it means that even nutritional levels in Mufumbwe and the larger part of northwestern will have a problem. So we are looking at how together we can sort out this problem and kuba promote wakiitwala mu agriculture so that they remain afloat, they remain profitable, and be able to take care of their livelihood and kuba improve in agribusiness. We are happy that we are on the ground. How can we be of help, and how can we together sort out this problem that has come to stay. So yokiji kuno kumfumbwe, the water is drying. It's there but it's drying. It's not at the level that it was color. Byonga byo mwamona kuno kutuzi mu garden muno muba eva green Kaonde. Aye garden imo yuba supply my vegetables throughout the year. But uno mwaka bya bulandatu mambo ya mema ya uma. Aye lukata zero waba ya sana. Since lukata zero wa mema waba ya bibye. Meaning nakaje ku bantu kafako. Mambo yo garden imwe tuchetekera muno Mufumbwe yuba supply my vegetables kumampunzi apsana utendekera monka muno mwetu Mufumbwe emwani. So byonka byo twafika kuno twatala bulonka mbaine lukatazero abaya twafa inako ma facilities akwabo like kampe madam nangu mabohos akwamba twakala kuna ma pump akwamba kampi ngetu kala kuna ma pump at least mafama zasa kuba uzingako ma drip irrigations kwamba kajo ketu katwajire kulutwe emwani. Otherwise ngetu leke tubyonka ate abamingiro nangoma NGOs kwa kubula kukwasha mafarmers babe alolukatazero sakubaya emwani kwa kubula kajo meaning twayipaira mbavula mamona ate abamingiro ponka potu balirai emwani. So bafama kwamba batwajire kwamba bobenka bya londoroka kukebe wa mema kwa kubula mema lukatajo mwani byonka byotukeba mema ate babantu kwamba tutomati water is life now kajo ma plants now anakebe wa mema kine twai tangia kujima NGOs bana ba konsha kutukwashako bakwashe abeba kitwala baitwa zama mingiro ya kujima ma horticulture crops kwamba at least ma things like ma bohos madamus batukwashako bukiji kwamba tumwene konja lotwe kwetu ma farmers betu kwamba batojie na mingiro yonkai kuka kikasa twatana mashamba abachi Yesu apaka bijine bana babo abina kuzekenta na mambo akukeperwa kwa mema nanchi bijimwa bicheche byo twatana apano mwani twatana bajima mataba awo atenkumatu urongo
bajima mpwa, bajima bishu bya rep, apaka biji bajima ne kanyenze, babwera babikapo ne bujimi bwa makonde kabiji bajima bishu bya myungu, apaka biji ne katoro. Pano bino nangwa byonkabyo majimi yakatampe ene oba kinka mu manungo mwane mataba au matuchawo. Kechima tabatune mwane kabiji kujine bujimi bwa matemate nabonge kyakubamba mwasumbiramo mwane mumvu anerusa. Kabiji bachi Yesu ne bana babo mwane bafukwire kujima bina nanshi nangwamba mapineapple kabiji na mambo akukeperwa kwa mema mwane nabyo byarera. Baiseka kupoya ne kupoyorora mu mishima kabiji mwane byonse bino bapurira mutumabura. Kino kibarengeshe kubamba bakonshe kufika ne kurenga tanki mwakuramina mema akutekejako majimi awe bakwashako kutenkumishako tubijimwa tucheche nanchi unoye tanki mwa pompera mema akutekejako tubijimwa tucheche twashara mu mashamba. Unoye mushima mubatapura mema kabijiba koka kukoka na ntambo yoba kashira ku kipompa kyo bachiburura ne kutendeka kuyengidisha kimo kimye mukutekejako mashamba nangwa kuyana kuingitisha panzubo. Tanki mukwabo mwane bamufikira peuru ya kyuru kabiji uno ke tanki muikara mema obengitisha panzubo ao obarengira mipompi ya panzubo akwabo kabiji aya mubafwa mwakowera apa kabiji ne mukyoronyi. Nanchi majimia monka byasenge jire bakankarwane kuyabyarane na mambo akukeperwa kwa mema. Tuisambane bachi Yesu kwiturumburira mwapita makatajo obajinao. Mema tujina rukatajo wa mema. So tujina mushima unga umwawa ye mwana popa. Pano na mashini yotu jina yonge mwapo mpamo tupajikampe 2 to 3 minutes. Mema au. Pano kia kupemberere juko hao. Mema umpanopo kwa hiyo chucha nangi kwa mamba ni ape mranguruko mkwa yetu afani kwa mamba nanchi tutunge ko nzuvo ya mema ya afani tukutuapo mperamo pacheche inge avuramo asa kwitu kwa shako yo mamo na yo wakitanki yetu atunga popa panonge tuabika mema moma pano tuashinkura kikwitu kwa shako na yema matumbo mamo na kwitu kwa shako kutegeja mwani mema tujinao na rukataji pakwa hiyo nkayo tuamona kwa mamba mema hake pera koko twena tuapoya mushima mukwa ukokwa panana ngo twafika pamema kechi avujisha tune so ape twakankara mali yetu kepera kwa mamba tupoyoreshe mukwa mamba ajike bino tukwatenga mema avura muranguru ko wetu wakubamba inge to mamba twajinga na boho ya kwa mamba yena kwitupa mema avura kampe akuno side yonse ya mukuru twena kwa mamba yikareke ke garden unoke bujimi wa kwa nsongwa rume Justine Yesu wa matemate pano bino nangwa amweka kutenku mapare pabibye mwane pepi yarera na mambo akukeperwa kwa mema. Mishima yonse moba tapuranga mema ya uminekara kabiji baiseka kupoyorora pano byonse byakataja. Nanchi unonsongwa rume wa kankarwa ne kubyara matemate ajipa nasari mambo akubamba nga mema akutekejako akafuma pe. Bukwashoka bwabe nakukeba pakubamba kikwasheko bijimwa byanje kupupuruka apa kabiji ne kutwara bujimi bwanje peuru. Tukatajo rombe na kutana mo nove mwa mwanki wa mcheche ke na 70 yombe na kusebezeramo kechinjipo na ma equipments nanga bya pashano be mauta pampu yanafanya na kusebezesha pakwamba twajijire mu bunjimi sebeze burongo pakwamba ngikare na production yabaya mwane kyange pera nowe byo muna kumonane mema nao etunyema tujina tukatajorwa mema so pa kwa mamba ukonshe kutekeja tubyonka bye na maboko kino kuitumwekera ukataja mambo mishima yetu nakupoya nayo ina kulepa mwane kuma challenge otuna kumona nowe pa kino kiko uko asho bwine bona fo ina okebesha pa kino kimeno be ukafurumende ke kwa kuitutarako kampenge ba fo ina kwikarako na uko asho kwa betupoterako tuma machine twakutekejerako byonka bya mba betupoterako kaota pampu twafana kusebeza kukira ne pape potuna kusebeza pa kino kimye ne kufidinga bunja yetu kujisha abantu bamunyaonda yetu ya Mufumbwe. Pakumona buno bukomo bube na kufumamo bunjimi apaka bijine makatajo ajipa no pafamu ntangi wa kabungwe ka yefi wa mbambaka twafunda byavula
twakutana panomba inene bekala mtown na nguva bajipa famu bajina na mema na kufuma muka munzubo byonse tuambe mba bijitu bulongo pano tu lukatajo twakumona lwakubamba bajiko na lukatajo lwa mema pumping the water from underground to for irrigation. So bakuno banakuteba mema na ukeba mapump kubamba bakwasheko horticultural products like tomato yo kujima ne kubamba that is going to help them increase their production, because in production yabo inea yafwa inatu pano yafwa nokutela ambai for them to upscale bafwa ina mema abya mema abyo tuimwena ate bene mba abyo binakyo byavula byo twamona perform pano tusakwamba this is one of the model farms actually that we have visited. Yakini aruno rukatajo rwapona munkambi ya Mufumbwe rwakuma kwa mikorane misanza ke rwakurabisha meso banjimi bavura kuikireka kwingi cha mashinda akisemwa abunjimi ne kutendeka kwingi cha mashinda pia nobe yakura mamema ne kutekeja kwingi cha minkinyi pakubamba bunjimi wikare bwakumwena monsabo yavura ne kurenga bunonshe kerurombo rwaba yakubipanyi ne tubungwe tutundaika bunjimi kubamba bakwashe bano banjimi ba munkambi ya Mufumbwe abo bamwesha tupatoka kwibika kwabo mukujisha ntanda ne kutweja bakitwara bakwabo makito amwane Justine Kawisha muno munkambi ya Mufumbwe namba shara ipo mwane.